Nakon poraza prije 3 dana u Rumunjskoj, čime je završena europska sezona, Hajduk se okreće domaćem prvenstvu, u kojem bijeli još čekaju na prvu pobjedu. Na Poljudu gostuje novi prvoligaš Gorica, sa jednim osvojenim bodom iz prve 3 utakmice sezone. Hajduk s debitantom Žradijem od prve minute svoj drugi nastup upisuje 18-godišnji Ante Palaversa. U napadu Ivanovski, a na krilima Žeiro i Ahmed Said. Ozlijeđeni ili nespremni su Caktaš, Nižić, Duka i Beširović. Gosti u očekivanoj formaciji 4-2-3-1 sa Poljakom Zvolinskim u vrhu napada, koji je kao Nigerijac Etienne sa 2 pogotka ove sezone prvi strijelac novog prvoligaša. U sastavu nema Marija Marine, koji je u 3 kola uspio skupiti 3 žuta kartona. Nakon obostrano bezopasnog otvaranja susreta, prva akcija vrijedna spomena dogodila se u 23. minuti. Matija Špičić je izveo prekid za goste i natjerao Josipa Posavca na prvu intervenciju. Gorica je povela u 27. minuti. Zvolinski pokušava prebaciti loptu koja se odbija od Mikulića prema Faruku Miji. Reprezentativac Ugande lako se riješio Stipe Vučura i pored istrčalog Posavca pogodio za 0-1. Mija je bio strijelac i u prošlom kolu protiv Intera. Hajduk i dalje uglavnom bezopasan. U 32. minuti nakon kornera glavom pokušava Mikulić. Kristijan Kahlina lako brani. U 36. za goste pokušava Lukaš Zvolinski. U 39. kazneni udarac za Goricu. Nakon dvoboja Žaira i Etiennea Nigerijac ostaje na travnjaku, a Marin Vidulin pokazuje na bijelu točku. Lukaš Zvolinski je siguran za 0-2. Treći pogodak sezone poljskog napadača. Hajduk je u 43. imao nešto više prostora, no Ivanovski umjesto da uposli Žaira pokušava iz velike daljine. Na poluvremenu Hajduk Gorica 0-2. Gorica je mogla povećati vodstvo već u prvom napadu drugog dijela. Udarac Mije brani Posavec. Nakon toga Hajdukov vratar zaustavlja i Joja Suka. Hajduk pokušava iz prekida u 54. minuti, no Adam Đurčo pogađa gredu. Minutu kasnije opasno je zaprijetio i Ante Palaversa. U 65. jako opasan pokušaj Žaira i velika intervencija Kristijana Kahline. Tri minute kasnije Zvolinski tjera Posavca na novu obranu. U 73. minuti Hajduk je blizu pogotku, no lopta Stanka Jurića pogađa vratnicu. Deset minuta kasnije opet lopta ostaje na vratnici gostujućeg gola. Ispred Saida pokušava izbaciti Čagalj i umalo zabija autogol. Nije tu kraj vratnicama. U 85. onu Hajdukovu pogađa Nigerijac Etienne. Još izdvajamo crveni karton Ahmeda Saida u 91. minuti. Goričani su se naljutili na Saida koji nije izbacio loptu kada je Špičić ostao na travnjaku, no to nije opravdanje za njegov potez prema vrataru Kahlini. Konačan rezultat Hajduk Gorica 0-2. Jak sam sretan radi dečkiju,
zato što smo u prva 3 kola prikazali jako dobar nogomet, nismo bili koncentrirani do kraja, sad nam se neke stvari su se danas vratile, mislim da smo apsolutno zaslužno pobjedili, imali smo puno još polukontri gdje smo mogli realizirati, naravno Kakl je obranio 2-3 puta fenomenalno, takvog golmana i trebamo i ja mogu samo dečkima i svima u klubu čestitati. Jednostavno, Gorica je zaslužno pobijedila utakmicu. Bili smo dosta nestabilni u fazi obrane, radili sam probleme u tranziciji što smo očekivali, što smo znali prema napred drugo poluvrijeme, imali smo par odličnih šansi, prečku nismo zabili, jednostavno teško je bilo protiv dobro organizirane ekipe i bili smo bez prave energije, šanse koje stvaramo, rijetko ih stvaramo i ne iskorištavamo, tako da realan rezultat.